Lopta se odbija od Tošića, Pantelić, evo šanse, Ivanović ulazi u kazneni prostor, tu je bio start jednog igrača i dalje traje akcija, gol! Pantelić nailazi na odbitak, Srbija vodi. Reprezentacija Srbije vodi golom Marka Pantelića, druga utakmica za redom u kojoj on postiže pogodak. Završnica prvog dela susreta. Evo ovde samouvereni Piroja, napao ga je Tošić, lopta se odbila Marku Panteliću, potom Ivanović. Nismo videli start Piroje, tek završnicu te akcije. Pokušao je Tošić, Pantelić, Ilijaš, Pantelić, levo je Jovanović. Lopta kod njega, evo šanse, evo prilike, Jovanović nije iskoristio šansu. Brani Parejko. Najbolju priliku u ovom delu, loptu napred, prevario još jednog, pa još jednog igrača i proigrao Tošića za gol šansu. Tošić ima šansu, jao! Dve čude. Povrh toga napred su otišli centralni bekovi Estonije. Skoro svi naši igrači u liniji na ivici kaznenog prostora. Vasiljev. Jedan. Prelac Vasiljev. Žigić. Evo šanse! Pantelić ima priliku! Gol! Mislim da je gol! Gol! 2:1 za reprezentaciju Srbije uz dosta sreće. Lopta se otkotrljala. Toliko je sporo išla da je mogla da pokupi sneg i postane grudva ovde ispred gola koji brane Estonci. Koliko samo sreće. Ne, menja odluku sudija. Ne. Sudija je promenio odluku. Ne. Pokazao je definitivno u jednom momentu na centar. Žigić skače. Pantelić, lopta se odbila od... Ovdje mislim da ovdje nema ništa spora. Tek igrači idu kod sudije da mu prigovore. On je otišao posle... I evo, vidi se pomoći sudija. I evo sad... Još uvek ne reaguje. Da, nejasno mi je, zaista lopta je ušla sigurno u sad gol, kad bi to nije reagovao, sporno. mogla bi da bude